Ekali Mwingi measya nimeutembea muvaka mauvisini manene ma kaunti ya Kitui kumantha usungio yiulu wa Spika wa kaunti ya Kitui Kevin Kinengo ulamekwasya wanangite uthukumi kauntini na kutuma MCAs Amwe matavika mbungeni. Ekali measya kana mayiti laki kiende nondo nimekwenda maendeleo itina wa miaka 5 ya kulia kukwata maendeleo. Lina Mwana na kameweka mkutano ni umula watu wesu wodi na kivu. Enenthi nimaweta tameno dhatu Mwingi na budget ya mauti ya wenda supplementary budget kwithaita na vitu kithombikia iyo kumana na ngusanisi ila siithitwe wakati wa memba ama bunge ya kaunti Kitui. Ni tu proceed mpaka pa mbunge tutagwe budget yo ile vitu kithwaniki nundu ile kila tukwenda twenda uthukumi ituna lilo uthukuma miaka 5 kutu ikwenda kulia uthukuma miaka 5 huu ni tu makulia kwandaya ni mabe tukithinya mwetu tuthukumu no ethwa na obu muno miaka 5 tuthukumwe ende kindu kila gituzengiche ni Spika wa Kitui County nundu uthukumi ni utoka ndijibe na tweka izabu no mpaka kila mundu akethwa ndio tichake nundu Spika zino ebanya na Spika no wenga abana no we MCAs na kila ndonyo weta kula kwa athiu MCAs mathi naniu miaka 5 athala MCAs mokie menuka ni MCAs ala mobo ngwe nimogite kwenuka itwezeka Kitui assembly ithe yothenia andu ma Kitui kwesela kulia kuvetelia bili la siali tikwela sivetu kithitwe itonenge Kinengo warning ya kana within 7 days maleo vetu kila kindu maendeleo mende Kitui tondo visit wake personal iwito public na nithietu kwenda maendeleo. Enenthi nimaweta tamekosa itambea kumumali ovisini Spika wa Kitui na ula meuweta tabotongo iti kuanzia uthukumi wa kaunti wala mathingilila kana meetela uthukumi wa gavana wa kaunti vingiswe. Mauvisini Kitui County tukitie tandu ma Mwingi na ma Kitui County ala menembe tumegishwa kana na kundu ovisini no ma ovisini teko kuthini andu kwacha anu kumi andu ithie twebangie matuko mwanza mathela etha we mundu mundu kana je wendi witu kana wa mwaneze wa Kitui County na nundu tuna anu imiaka 5 Kinengo na twezini kindu kianata ndwe tuthinia kana maundu ndwele obetukethia Watauni mama tulamutia mama MCAs kwa kila mauweta tamolilo ni wea uova la mekuelesa kana memba na uthasi wa kuthukuma Enenthi mateusiwa ni mundu na wiva. Manene twithino nunguri wa MCAs kashikashwa mendie baya nundu ni motabia kindu ivita Enenthi twanyubie MCAs ni wakanatiwo twanyubie MCAs eri twanyubie MCAs aya maitu kekani mendie kuthukuma ona Kinengo alea andu asumelea kututhukuma nundu ni mama bitu kithasya meo ya baya mbunge ni wakanatiwo lakini ndu akwisa kwitha mendie baya manengo kashikachi nini mabanga kuthosya Enenthi kwisa kwitha baya Enenthi twetelete tuthukumwe idi bo mendie kukwanza kwambobonia mabumo tukamanya kungu round katika woti sionze sya Kitui County na twanyunga wiwi na tukokela tukasya MCAs etha MCAs tukutumia balotho kume niwe mwene we Enenthi thionze katika woti la tumeta tuiruka na tukwasya ndu thukuma inuka. Watauni mamwenda Spika kunenga moloto wa chama cha waipandaya kwa kumatangasa tongoi mbungeni ya kaunti ya Kitui. Etha nikikie mabandiliko kia bandilikio tongo ivo bayi mundu waili oleana na tongo yetu kou andola mekwatima oleana na tongo yetu etha imakuwa matakuani wana imedesign kuma kiamani kia waipa na mundu ojo katika ward yake athia akulie kiao akule kivela aza kuwa ikedho no sawa lakini waipa kama imefanya mabandiliko wa accept amu lile imetoka kwa waipa. Goripota vlingo mauvo kuma kivu Mwingi katika kauntini ya Kitui ni Lina Musangi.